Ni uhoro cungiriirie kieha kinene na kigiriko ituura-ini riri thutha kuhithukia mwiri wa Mwanake ucio kuria maugite ni marageretie guikia mateta mao kuri ruhonge rwa guthaitira nyamu rwa KWS no makaga kuhe ikinya o riothe. Ithuĩ tukuete ikinya ria kumomora ndemu ino twike ati tucieherie guku ntukwamuite guciuraga ona ithuĩ guciroraga ucio umwe witu na ti umwe guku kwite andu 20 hatari mundu no murihagwo. Akiaria na kigiriko kinene mwari wa nyina na mutigaire niwe Regina Muthoni ni arataririe uria Rogers aracemanirie na gikuu giake. Sasa venye walikuja hivi huyo best yake sijui aliwa kama pale hivyo venye aliniambia na Rogers alikuwa hapa hivi. Sasa venye alienda hivi huyo best yake akakuja. Alisikia kama yani Rogers akamuita akamwambia Dei nguũ kamwambia iko wapi tunasumbuana na igeria ria maabitha KWS kugeria kuhonokia Rogers ritina ciara matunda kuona ni ararikitio kuuragwo ni nguu iyo undu rio no rakiririe marakara ma Aikari aya makiria. Mwena-ini wake abitha wa KWS Rose Maranya ni urite Aikari aya kugea na wetereri o magiethanaga na njira cia kweheria nyamu icio. Kwa hivyo tunaomba subira, tunaomba muwe na heri kidogo, tujadiliane, tuangalie ni jinsi gani tunaweza kutatua hili tatizo once and for all ili wananchi watembee wakiwa huru na watembee wakiwa na amani. Mwiri wa Rogers uri guthukangitio muno ni nguu ni utwaritwo moshari-ini ya thibitari wa Kiambu. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiru Wa Njuguna.